from Jamaica to the world. It's just love. It's just love. Hey! Why must the children play in the streets? Broken hearts and faded dreams. Peace on earth to everyone that you meet. Don't you worry, it could be so sweet. Just look to the rainbow, you will see. Sun will shine till eternity. I've got so much love in my arms, no one can tear it apart. Yeah. Be the love generation. Yeah, 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 yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on. Hey. Samsung je jedan od vodećih svjetskih proizvođača televizora, mogu uskoro nazvati jedini proizvođač televizora, koji ulaže puno novaca u razvoj samog hardvera, tako i softvera. Kako bi se približili lokalnim ljudima, našim lokalnim kupcima, krenuli smo od ove godine u proizvodnju lokalnih aplikacija. Govorimo o aplikacijama, Samsung je proizveo na globalnoj razini više od 1400 aplikacija ovih godinu dana. Tih 1400 aplikacija na našu regiju trenutno se može skinuti negdje oko 300 aplikacija. What about a thing? Gonna be alright. What about a thing? Gonna be alright. Gonna be alright. Isto tako želio bih da su upoznao sa gospodinom Veljkom, koji je identizačnik Sunčice i developer, koji će vam malo više pokazati o samoj Sunčici. Znači, sada trebamo otići jedan korak dalje. Znači, dati onome imidžu računala, monitor, tipkovnica, miš sa strane i tako dalje, neku drugu stvar. Dati daljinski klincima u ruke, dati im nešto što oni mogu samostalno koristiti ili u društvu roditelja. I sada upravo ovaj Sunčica Singles dijelovi, oni od vas možda koji se sjećaju Sunčica, koji su ih već sretali ranije, će prepoznati da su to pojedinačne igre iz Sunčica, koje sada roditelji sami mogu kombinirati u skladu time koje su preferencije njihovog djeteta, koji su interesi njihovog djeteta, kako to dijete može reagirati, kako to može raditi. Prepoznajte, vjerujem, možda neke od vas i ove igre koje se događaju. Znači, ideja cijele priče je znači, da postoje tehnološke platforme poput i Samsung Smart TV, koje su trenutno po našem nekakvom sudu vodeće platforme za ovakvu primjenu, ne samo ovakvu u regiji, nego i na globalnoj razini definitivno. Sunčice same po sebi su namijenjene za uzrast od 4 do 8 godina. Tu su svi zadaci i težina primjerena toj dobi da oni mogu lagano samostalno rješavati te zadatke.